navle çepera girdane lo helino lüsey veylalimin çide vrane lüser bu kadeşte dizagirti tozu domane Era Radio Tenki Gela. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın heja iru 23 Nisan 2024 seşemli Brüksel saatine lahamedede. Hemen uçen serisi bir peşkeş bikin dem dama azadiya reber apoye. Pelegotarin heja polisem Belçika avetin ser stüdyo Ster TV u Medya Haber TV. Polisem Belçika şevedin saat diyeku nivan del navçia denderlov avetin ser navendan uçayan ye Ster TV u Medya Haber TV. Polisan navendan uçayan dorpeçkirin desture nedan ku xabatkarın çepemeni azat bikevin hündür. Deste yapmış levanya Ster u Medya Haber TV bıdaxuyaniye ke serdegirtina polisem Belçika şer mezar kirin ugutun jibu peşigirtina live be hukukiye en banklı gele xwedekin ku bere xwebetin cihe televizyonan. Deste piştevaniye ya Sterk TV Medya Haber gut dema davi konsepta ku devleta Türk jibu qirkirna Kurdan amade kiriye hewlte dayin ku bicih beyanin. Serdana Türkiye yala Amerika, Irak u İran'e peymanin bi pedekere muhkir. Ligelvan hemuyan Serdana seru komare Türk Erdoğan yala Irak u Barzanyan nişane endaviyen jibu bicihanna konsepta qirkirneye. Erişa dagir keriye yalı sermetin acı asta leşkeriya ve qirkirneye. Eşkeriye ku ev konsepteke erişa navne TV'ye serdegirtina stüdyoyen Medya Haber u Sterk TV li Belçika nişane şember AVK televizyonen me naha jariye bi sedam polisi ve hatiye dagirkirin be serdegirtine te xwestin ku denge gele kurt be birin nabe ku emle hemberi ve serdegirtine peydeng biminin em bankli gele xwedikin ku jibu peşili ve be hukukiye u serdegirtina ne hukuki bigire bere xwebidin ce televizyonan her polisen ku 4 saatanlı avahiya televizyonan kompütür destekçilerin polisan her uha jibuku veşanen televizyonan astank beken kabloyen veşani u ceyrani birine polisan deriye odaya aplinge şikandın u ketin hündürü u aletten de hündür deji tahribat girin polisan her uha tündil xabatkaren evlehiye yen avahiyeji girin. Pelegodarên hêja Rojnavan Sebahattin Gültekin bimereye dembaş mamoste xêr hatî. Belê gelek spas mamoste polisên Belçikayê bi ser stüdyoyên Sterk TV û Medya Haberê de girtin. Êrişa li dijî ragihandin azad em dikarin çawa binirxînin yani dema em çûn cihê ku serdegirtin Medya Haber û Sterk TV enkazek gelekî rastî jî xirab heye yani em ve çawa dikarin binirxînin kerem bikin. Birastî tiştekî pir balkêşe divê wextê de divê dema ku di rojhilata navîn de şerekê heye li dijî navenda wî Kurdistana li aliyê din li dijî gelê Kurd konsepteke têkbirinê konsepteke qirkirinê îşgalê heye. Niha dewleta Belçika mafê wî heye ku li her saziyê ku di vî welatî de kar dike kontrol bike lêgernê tê de pêk bîne lê divê ev li gor hiqûqê be. Divê ev li gor hiqûqê be. Niha em li vê ewkê dinêrin em li vê serdagirtina televizyona de dinêrin polîs tên yek saat yek û nîvê şevê bê ku berpirsiyarekê agahî bidin berpirsiyarekê. Bê ku parêzerên vê saziyê hene bê ku agahî bidin wan bê ku agahiyekê bidin xebatkaran bi awayekî korsanwarî çetewarî dabêjin ser saziyê
خباتکارن ام بیشن نوبدارن سازی لور با آوای کی آستنگ دکن و دکون هندره سازی لگری اف لگری نینه اب آوای کی قنص چتواری قرصانواری ایریشه که براستی یعنی لگوری یعنی تشتی بالکش عجب اوه یعنی بلژیکا بروکسل پایتخت اروپا تزانین و حقوقه که اروپا کو پیشکتی هیه یعنی که اف دولت لگور حقوق خود تف نگره یعنی اوی چواجه همولاتی خود بخوازه کل لگوری حقوق تف بکره اف آلیه که بی نکه هکه باتانا دوی برپرسیار به تلویزیون بخورا ببرانا پارسر به تلویزیون بخورا ببرانا بگوتنا ام دخوازن درباره ودا اخبار هيا که اف در چاپمنه که آزاده و تشتکی وشارتی لورتونه تنه حقیقت لورتی گوتن نجرا رای گشتیره بگوتنا و باتنا لگرنا خوب بکرانا اف تشتکی آسایی بو و معفی وان بو لبوی آوائی ند دست واندا گرتک هيا ند گابا کود لگرین پیک آنینا او در کتنه در و گرتک گرتنه یعنی ام هاتن مور کنترول کرد ما افتش کرد تشتک اوساتو ده دهندر دا تشتکو کرنه یعنی و کسی که خبرکاره که بخورا ببرا هندر کار بو جوار وان حمو دریا و که جبر کو تشتکو ام وشیر و که چاپمنه آزاد تونه جوار او اودا ود کرن و بگوری دل خو کار بو به هر اوای لگرین پیک بینن تشتکو هون لگرن چیه لی اف نکنه اف جی تیوی واته کو اف سردگرتن اف ایریشا قورسنواری یا لدیجی چاپمنی آزاد به کنسپتا کو ام بحث دکن به کنسپتا هی و گریدای جوی آزاده نینه نه چما یعنی چما ایریشا که اوسا نه چاپمنی آزاد چه دیگه چاپمنی آزاد قریجی نری سوجن شهر سوجن لدیجی مروایی ایوان هزین کمپلوگر راد خبر چابان هر چندی دخوازن جبو ویجی اف چاپمنی آزاد جبو وان کلمه که پر مزنه پر مزنه راسته نه لکردستان شرکه قرکرنه لکردستان تجریده که گران هی لدیجی رهبر گلی کرد عبدالله öcalan 3 ساله کد دنیای دیرو که دنیای د نمونه اکوساتو ده پکی اف کنسپت شر دیسا اف پرگالا تجرید işkence کوب سی پی تی بخود بیجه روشا این کومنقادو یعنی تجرید مطلق بنابده که امدنیرن دولت اوروپا لدیجی و به حقوقی به اخلاقی بدنگن و امدزانن کو دوی تجرید دا دولت ترک تنه قاردیانه اصلا به هفکاری بدنگی و جسارت کو جوان دولت ناونتوی دیگه دولت اروپا هزن ام بیشن ناتو دیگه وان کارات که لعالیه دن لکردستان د ایریشا لدیجی گلی کردا ایریش işgal کردستان دا سلاح کیمیایی تیم بکارانین تاکتیک نükleer تیم بکارانین بمبین قداخه کل دنیای هاتنه قداخه کردن دیسا لگوری پیمانه وین دولت اروپا و هیز ناودتوی قداخه تیم بکارانین لی چاپ جوارا تیگردن چاپمنی آزاد چه دیگه وان چاوگرتنه وان جرایا گشتیره دخه بر چابان جوی عاجزد مثلا اف پرگالا تجدید یا امرالی چه کرد 3 ساله رهبر گلی کرد آگاهی اکنای گرتن روشاویا تندرستی روشاویا خوشی و نخوشی گلی کرد نزانه رهبر گلی که به میلیونان انسان دبیجن اوکامه لی چه بو اف کنسپت پیش خستن آرمان جوان بدن کرنا رهبر گلی کرد عبدالله öcalan bu د شخصی ویدات بیجن تاسفیه کرنا تفکر آزادی د شخصی ویدا بداوی کرنا پلانا قر کرنا گلی کرد بو لی اف چاپمنی آزاد وان حمو قریجی وان حمو پلان وان راد خبر چابان مد حمله ده جوتمه هیدا دیکو لگل کو 3 ساله وانا تجدید بکارتینن و نخوازن دنگ رهبر گلی کرد بگیجه دنیای دیساجی لسرانسر دنیای جولات کو حیا نها مناوی وان نزار بو انسان رابون گوتن ام آزادی رهبر ابو دوازن لدیجی به تجدید درکتن ابجی بچ پیکات بریا اف تکوشینا گلی کرد تکوشینا تفکر آزادی دیسا تکوشینا اف چاپمنیا آزاد ev kirnevan be ahlak der kanuni dij mirovi dij nirxe mirovati raxistin berçaman jibo ve
براستی دجمنیا ام بیشن وان ایریشن هوف ایریشن قرصانواری چتواری کل دشی و چاپمنیا آزاد تین لدارخستن ج و کینه یعنی ام چه دکن ام دخوازن هنک تشتا بوشیری بگه و قرکنه پیک بینه و قومپلو حکومتچه کری ام ببن سری لی اف چاپمنی نایله لالیه دن بنه به همان آوایی ایش اف ساعت یکونی و دا آویتن سر چاپمنی آزاد اشتا ستیر تیوی مدیا خبر تیوی ve sabah emdibeyzi kulle Ankara İstanbul'u avetilen ser çapemeniye azad luburji. Evji tevbe mane ki vana behve gredayne. Ne usa tişten cehev cuda ne usa tişten cehev be haber ninin. Jibo ve dve merv gele kurd yani rastiya ku emdibinin hele le tişten pişt perdeyn ve rastiyçine işte eve konseptekili dişe gele kurd he لروجلاتا مینا ناویندا د دیزاین که نوچه به شر سیامی یه جهان کو ناویندا وی کردستان پکته دوی چارچوبه دخوازن چاپمنی آزاد بیدن بکن نکاف چاپمنی آزاد گلک ام ببیشن قرکرنن دولتا ترک بریا و چاپمنی آزاد dünyayı rahat ravakirin am ne tane ye devleta Türkiye de hemen demede bist ne siha hatın kıstın heremen parasına medya bele naha yani em dikarın bejin ev operasyon milikidajı yani operasyonu NATO'ya jiberçe yani ez bu xwaj usad fikirim jiber ku ev aksun gurdu bejin nevsa ev sihayen ku hakine kıstın aksun Anka Bayraktar bele Teybet Aksunguru Anka u dibejin hilberina me çekiriye devlet atır ku sad le bele dema ku emle kulin diken em meze diken parşen ve hemi NATO'ya Naha çepemeni azat çekir, çepemeni azat bana hemi rakız berçavan gut işte ev parçaya NATO'ya NATO de Türkan Türkji liser Kurdistan'ı Nevsa qirkirine ki dike herimen parasına medya. Naha Musa dikarın yani begişti ev konsept hemi sadıysa da dikarın bejin çima benera medseri da go ev silahı kimyevi kulu Kurdistan'a tem karali ev bombayın taktik nükleer tayarayın heri peşketi İHA usiha her kendi devlet atır dibeje em dikinci le parçayı wan em canı ji Kanada ji Amerika ji Fransa nizam şkere İtalya şkere kere diçin NATO Çın sağlayar dedi ki tevgera azadiye gele Kurd alikariye de devlet atır. Ledvi çın sağlayda da daviye da medid ku taybeti de operasyona şoreşgeri enmehin çile usubat ede devlet atır liçya Kurdistan'a ket çahali. Navende barageh wan hatın şavtandın ket cehali ku yekemin care draya geçti ya Türkiye'de de meclise Türkiye'de efat nikaşkirin askeri mer cehale ev cehale emtedale naha ev be alikariya NATO u devleti Avrupa tekirin dibêjin bi ewqa teknîkê be ewqa bêdengiya me ku em dengê xwenakin cesaret didin van sîlah hejdin lê dîsa em nikarin tevgera Kurd tekoşîna gelê Kurd têk bibin tek bibin u tiştek ku em dikinci wekî ku te got em sîha mesîha danayekê ew sîha ku li dünyayê di destê çend dewletên pêşketî de hene o bi rastî de teknolojiya ser de silahê herî pêşketî ne silahê suîqastê ne ew dikin lê vana jî kar nekir û te herî dawî mesela dîmenê wan me nîşandan dixabe 15-16 heb ew sîha û Ankayê wan ketin yanî ew jî têk çû ew proje jî têk çû ha û ew têkçûna wî jî ya herî ku wan diêşîne ji gelê raya giştî ya cîhanê ra eşkera bûyîna vê ye mesele ew e yanî eşkera bû ev teknîka me hat be bandor kirin. Böyle hem böyle geri line. Tabii azadi hat be bandor kirin o ev raya geçti ra dünya hamu evya beast ha ev şey luzora wandıçe. Em dibejin em çapemeni azadın em şoptare hakikate de şopinin rastiya dibejin legel hamu zaxdu erişan. Ev erişan dişi televizyon state TV medya haber erişan yekemin nine. Bu sağlam derece çend cara hat ev hat pekirin le ya icar brasti balkeşe. Per balkeşe çima saat yekû nîve şevê de tiyê werî
یک دو خباتکار نوتروان ورتی وان کلمچه بکی لور آستنگ بکی هندره اوده تیه بیکو کسک بطرا هبه اف سازی به خودی نینه پارزری وی هنه ریوه بری وی هنه خباتکاری وی هنه بیکو توانا بگری تیه بچی هندر لگور کیفا خول لور مثلا اف تالوکه جه گلو هندر دا وچکر بله ام نزانه گلو هم چکتن وان سیستم کامپیوتر ما وچکر نیتا وچ بو هم بچن نیتی هادن aslında hani kompütürün me birin dedit ev tavan onu dene ev kablo tavan hemi hündüre khani avahi bele gudarın heşa tavanın ku hündüre khani avahi o je vekirne o kablo hemi derkistine o gelo çıkısına bederi em gerek yani em baş rasti hişyari bin o disa deriyan hem yaş genan ev girinin ye polisen Türkiye ne olsa yani bele sağlan em lüvedere me bir kari dikir me van kiranan me lüvedere me jiyankir yeditiye u lüvedere du şev mamusde saat du şeve em çen hevalci em hatın lüvedere çava me bihist em rabun em yekser me bere khoda televizyone hemi der yani netene televizyon hündüre televizyon em bejin derdore televizyon girdi bun hatta geleki paşteji girdi bun ya hatta istasyone o ne dehiştan o kesekin izik bebe me çekir me gudem arabe polis adam bele me çekir nehiştin em nizinge televizyona beben o nasname me desteser kirin o me gudem rojnamavanın em bir kar dikin madem hün hatine kare xwe dikin tamam kağızı xwe nişeme bikin em jî karê xwe dikin hün jî karê xwe bikin em hevra biçin lê meyze bikin hün çi dixwazin em ê nîşane we bidin yani ev kirinin çawanê yani hakikaten insan naxwaze uslubê xwe xirab bike yani dema ku em hatin me hündür meyze kir o tiştek jî nabêjin tu pirs dikî ya tu dibêje ez xwediyê virim yani ek hatiye malatê taciz dike ek hatiye êrişê malatê dike tu pirs dikî dibêjî ka derdê xwe bêje hatine te çi ye mala min bêje ez ê deriyê xwe vekim yani wek te gotî te aliyê hukukî got ez ê civakî bêjim kerem bikin fakat hakikaten insan naxwaze uslubê xwe xirab bike yani insan şaş dimêne şox dimêne o dama meçhube enkaz edit hakikaten yani brasi balkeşe o ev evreja yani konseptek heye ev konsept de meriyet ede ev konsept te breve birin konsepte hatta nika veki kumego silahdan teknolojiye heri peşketidan çabe hojen tişten be sucen şerra sucen lidişi mirovahiyere girtin erişin devlete Türk lidişi rojava او بناسازيا باجاران هات إمحاكرن جي آبو على ستاسيونين آبو على تريه بيلا حتى بيرين باترولي حتى دبستانا حتى نخوش خانيا وانا هاتن بومبا كرن ديزا ببان سيحيان تياريان جوانا چابي خو گرتن نهيرين كو وان همو ايريشين وان بكيري تشكي نهاتن تاتن tek birinci tek uçna. Armanca devleta Türk'ü van heze komploker çibu be erişeli dijir rojava ve hereme vala kirim bu. Em benesazi xrabikin je ku İsrail Filistin etke suje şerre le Türkiye le rojava dike herkes kar kor lan. Jivanara gotin me her tişkir em dikin le konsepta me nameşe yani em nikar em bize nakebin hamu van be hukukiye me be adaletiye me ev erişe me korsan vari deşiften deşiflekirin jaliye ve çapemeniye azadlan jibo ve herhalde konsept akı gohert yani ev erişe yani tişki acebe yani tamam dibbeku hevdane te dinci haben maksadak te dinci haben armacak te dinci haben devlet Belçika le kanunu te müsaade nadim verilen olsa yani te kanunu emciku her mesela Türkiye bence de zagona vana destura bin keyhane anayasa mahkemesi zerat bejin kararı binaen kabul kır kabul nakin devleta Türk bxuz zagona xub cinayne qaranın mahkeme hakem rova yamyanet navnetevi devleta Türk kararın ve kabul nakin tamam emlivana hin bune le Türkiye tamam yani ediv ya bir pergaleke asayiş rezi
le Belçika navenda Avrupa'ya yani tıçava van kanunu xo binpedki ev yek manaya gibi heye ev konsept dugu herinin yani zedetir ve gram be yani ev tane yani merv ne karacı yani be avay ki hukuki şu hukuk dedatune ba avay ki mantıki ji tını kari be beji ku ev jeboviya mantık dedat nina tune yani tahati dere saziye dişkeni onda tırçı mamusta ve dere kevirek ama şaştı bile o cami halki yani cami yeki baveji o kadakh ne kadakh tenine bejim kadakh şu kadakh lebele cezayı khoya cezayı khoya ceza dedin cezayı maddi dedin cezayı yani dikare ve khodiye mali khodiye khani dikare işte dava veki o henek yani rasti kanunen khoya ev henem bejin işte kanunen usa ne usa yani ye insani ye peşketi deriye meşkenandine yani. Deriye mala meşkenandine ne hiçtine nahirin enveken ne hiçtine enveken de oden meşkenandine o paçen me tişteki hakikaten yani insan nizane çava yani akıl mantık kabul nake yani jari halka fidan cihatçu mamuste demek ki bada meselwer yani bejima magoya konsept ekonomiya de çarşova ve konsept de tedneri hakan fidan hatdır Hollanda bir yareke girt. Hakan Fidan hatver. La aliyedini Erdoğan şefi faşistiye devlet Türk şefi Daiş'e meru Karabeyşe şefi Daiş'e le Irak'e le Hevleriye bi İran'a tekili hene la aliyedin bi İsrail'e ticaret havana bi İsrail'e de asla her bilindi diye. Kaşo la aliye ki jibo Filistin'e adıgirin ama aliyedin da je sotemenya jetan bikre hatta baruta silahan u xwarnu ve xwarın dışının İsrail'e. Naha قفت الفي قونسبت الفي او كدنيري مكويا حقوق جخطنا يعني منطق شيتنا تقابل الفي ايري شدنيري او منطق شيتنا يعني تقابل هاتي بر مثلا تبتش من توان باردك مثلا دبي قابل بوليس هاتر بقوتا لدرباري ودا قلي كرنك هي لدرباري ودا إخبارك هي لدرباري ودا أب هي أم بوازن لبي سازية قمان مهنكو هن تشتين دربي حقوق دبي سازية ده هنا وأم لقريت كن أبجي إذنامية ما دوزجري محكمة إذن دايا أم هاتنا دبي تشارجو بدا أم لقرني بيك بيني كان بجمرة دري بكن هكا جوارا دري ناتنا بكرن هكا كسب وعلى قدر نبيا tamam bu çağı debu un kat le tiştek usajle anji pişli kulegarına takadya deveti girteke kebikri kanuni varsa girteke em hatim belver jibo van sedama belegarin kir metiştek di an nedi bele ha de huzura van işte van kese kulver bu huzura van da aha ev girtek me girtiye emji imzatkin hunji imzatkin emdicin تشكي وصلتني يعني أو رسما قرصانواري إيري شكا قرصانواري تشتواري مرب كارا بيجا وك إيري شكا داعشواري يعني دولة تركين بون آن وان هنا دولة ترك طبي أو تيكلي وان جبوه دبي جلي كرت امكارن داويد فيا بيجم براستي لچاپمني اخو چاپمني آزاد گوه چابه دنگه جلي كرده نه اف چاپمنی آزادو همالایجا وکی تو باش دانو وک روجماوک لروبوسقی 34 جوان کرد زاروکن کرد به طیارن شار هاتن قتل کرن هکه نه اف چاپمنی آزادو یا اوی باتا رتماند کسی ندیدی هایا کسی عالیدن او سلاح کیمیایی ل کردستان هاتم کارانیم بمباین تاکتیک نükleer او بمباین قداخه ki kadına bile hatım karani heke ne ev çapameniya azad biya kesbuan ne tahsiya و انا اوی تشت پر daha هوو هار بکرانا جبوه دوین جخورا لگوری خود بیجن جبرکو جخود دولتا تم دبیجن سه تشت هدف دولتا تردانه یک گریلایه دو تصفیه کنه گله سروکاتیه سه çapemenya azad. Çünkü titişteki wan veşari namine hamu be ahlaki hamu kirnin dijmrovahiye sucen dijmrovahiye sucen şar birriya ve çapemenya azad çıraya giştira ten eşkera kirin disa ev bedengi u alikariya hezen komploger van devleti Avrupacı disa teşhir kirin se sal keseki tuhundura je agahi neye girtin CPT ko peywura wi لدشی و پرگار درکتنه
لسر وی اساسی de Konsey Avrupa'da hatiye abakirin be imzaya be dehan devletan tifi derbar de sipiti dengi hunake Konsey Avrupa biryarên wî li Tirkiye nayên qebûl kirin dengê xunake ha ew jî tê vê mateyeke konsepteke nû di dewrê de ye êrişeke nû ev rakeşiya İsraîl û Îranê di rojelatên navîn da muhtemelek ku şerrekî berfireh derkeve ya di wî şerrî da ev em çıqas dîsa wekî 100 sal berê ku çawa Kurdistan kirin 4 parçe di 100 sal ya Lozanê de ew projeyê wan qediya tiştê dîzayneke nû em çêkin dîsa gelê Kurd li bir bi qirkirinê re rû bi rû bihêlin ew ka wan ew e konseptê xwe diguherînin lê tekoşîna me jî tekoşîna çapemeniya azad tekoşîna heqîqetê tekoşîna gelê Kurd tevgera siyasî tevgera rizgariya gelê Kurd dewam dike ew ê dewam bike van êrîşan zî ji ber ku tiştekî me veşartî tune em riya heqîqetê dişopînin em ji ew kê wan jî natixin lê em tenê dibêjin qasekî bi exlaq de bigerin qasekî qet nebe hukûqê xwe bin pê mekin Rastê mamoste em gelek spas dikin mamoste ji wî nirxandinê te û êrişa li dijî ragihandina azad weke konsepteke nûya qirkirinê bi rastî em binav dikin em ê teşhîr bikin heta em nahêlin li ser tu heqetê weregirtin saat dehan mamoste daxuyanî heye televizyonê her wiha di serî de kêcedeke Ewropa saziyan jî bank li gelê Kurd kir xwedî li televizyona xwe derkevin û gel jî niha hatine û xwedî televizyona xwe derdikevin xwedî ragihandina xwe derdikeve ji ber ku te jî ku rastî wî ev televizyon çavguh û me jî dilê Kurda ye yani pencerê me ji vê derê vedibe dinyayê em gelek spas dikin mamoste ji wî nirxandinê te dem baş spas mamoste. Belgodarên hêjan bi nûçeyên xwe berdewam bikin li İstanbulê û Ankarê ji gelek rojnavan hatin bin çavkirin hat diyarkirin ku polîsên dewleta Tirk duh bi şev li Ankarê avêtin ser malan û nûçegihanê Ajansa Mezopotamiya Mehmet Aslan girtin bin çavan de. Polîsên dewleta Tirk li İstanbulê ji avêtin ser malan nûçegihana Ajansa Mezopotamiyê Esra Solîn Dal nûçegihanê rojnameyê Yeni Yaşam Enes Sezgin û xebatkarên heman rojname Salihe Aras û Yeşîm Alıcı girtin bin çavan de hat kotun ku dibe kesên werin bin çavkirin zêdetir bibin. Kêcedeke banga lezgîn kir bila gelê me xwedî li dengê xwe derkeve Kongre Civaka Demokratîka Kurdistanê li Ewropa kêcedeke bi daxuyanekê êrişa polîsên Belçika lavêtina ser televizyonên Kurd şermezarkirî got li dijî hewldana pêdankirina çepemeniya azad em banga xwe derketina televizyonên xwe li gelê xwe dikin. Kêcedeke got dewleta Belçika ku li navên da Ewropaya û qala demokrasî û mafê mirovan dike avête ser televizyonên Sterk TV û Medya Haber TV. Ew televizyon dengê gelê Kurdin em vê serdegirtin û dorpêçkirinê şermezar dikin. Em bank li dewleta Belçikayê dikin ku tavırê de ji vê helwesta xwe ya antidemokratîk berde. Em bank li gelê xwe yên Ewropa dikin ku xwedî li deng û îradeyê xwe derkeve tavırê bikeve nava liv û tevgerê û ji bo xwe derketina li televizyonên xwe seferber bibe. Erdoğan bu barzaniyan re rünü şefa faşist Türk Erdoğan pişti serdana Bağdayê derbasî hewlerê bû û bi mesrûr û neçivan barzanî re rûnişt. Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdoğan pêr li Bağdayê bi Serokkomarê Iraqê Latif Reşîd û Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî re hevdîtin kir. Piştî hevdîtina li Bağdayê Erdoğan çû hewlerê û ji aliyê mesrûr û neçîvan barzanî ve hate pêşwazî kirin. Hevdîtin li qesra serokatiya hikûmetê ya Herêma Kurdistanê ji çepemeniyê re girtî hate pêkanî. Wezîrê Karên Derveyê Tirk Hakan Fidan jî beşdarî hevdîtinê bû.
Êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirk li Ewropayê hat şermezarkirin. Kurdistanê û dostowan êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirkiyên li ser başûrê Kurdistanê şermezarkirin û banga xwedî derketina li gerleyên azadiya Kurdistanê kirin. Li Almanya bajarê Mannheim û Duisburgê bi pêşengiya navên de civaka Kurd Demokratîk DKTM êrişa Dewleta Tirka dagirkeriya li ser Metîna şermezarkirin. Nûnerên Akîf, Atif, Partîzan û rêxistina ciwanên neteweyî ya Almanya di mîtîngê de amadebûn êrişên Dewleta Tirk şermezarkirin. Li Swîsre Bernê li stasyona trênê ya navên de êrişên Dewleta Tirk hate şermezarkirin. Dîsa li Almanya paytexta Berlînê bi pêşengiya mesajreya destan meclisa nav Berlînê li qada Alexanderplatz êrişên Dewleta Tirk ya ji Metîna hate şermezarkirin. Li Fransa paytexta Parîsê jî bi pêşengiya navên de civaka Demokratîk a Kurd li qada şaredariya Korbil bi mîtingekê êrişên Dewleta Tirkên dagirker hate şermezarkirin. Li Almanya bajarê Sarburîken û Dresden, li Swîsre bajarên Lozan, Zûrîh, Cinev, Luzern û Baxelê êrişên Dewleta Tirkên dagirkeriyê hatin şermezarkirin. Li Şirnexê kesekê hat bin çavkirin û kesek jî hat girtin li gundê Çemê Şemo ya Şirnexê di serdegirtina malan de ciwanê bi navê CS bi bahaneyê propagandê rêxistinê hat bin çavkirin. Hat diyarkirin ku CS li müdüriyeta polîsan ya Şirnexê tê girtin li aliyetên Abdurrahman Akman ê 55 salî jî li bajarokê deşta derê yê navçeya Hezexê bi bahaneyê propagandê rêxistinê kiriye li navçeya Sulopê hate binçavkirin. Piştre Abdurrahman Akman birin adliya Şirnexê û li dadgehê biryara girtinê li hemberî wî hate xwendin û hate girtin. Abdurrahman Akman birin girtîgeha Şirnexê tîpatî. Hevserûka konserê Vebera KCK Besêoza ji televizyona Medya Haber re şevidin axivî û destşankir ku jin divê xwe birêxistin bikin, parastina xwe xurt bikin û ji bo avakirina jiyanê beriya her tiştî divê têbikoşin. Besêoza got pengava ji rêbertîra azadî hate asteke pir giring. Bi rastî jî hem diwarê berxwedana civakî de hem jî diwarê têkoşîna hukûqî, dîplomatîk, siyasî û îdeolojîk de asteke giring bi dest xistiye. Lê divê em pengavê bigihînin asteke hîn jortir. Di pengavê de armanca esas azadiya fîzîkiya rêbertiye, yani avakirina mercê tenduristî, ewlehî û azadiya rêbertiye. Lewma ev têkoşîneke hîn berfirehtir û hîn mezintir dixwaze. Asta têkoşîna heyê ji vê armancê re têrê nake. Elbet têkoşîna siyasî, dîplomatîk û hukûqî jî giring e. Bi taybetî hukûka nav neteweyî tê bin pêkirin. Tirkiye hukûka xwe bin pê dike, li îmraletî hukûk nayê pêkanî. Bi temamî bê wîjdaniyeke mezin e û bê ahlaqî li dijî rêbertî têkirin. Divî warîdê têkoşîna hukûqî jî giring e. Divê em bi têkoşîn û berxwedana civakî zexteke pir cidî li ser Dewleta Tirk ava bikin. Divê em Konseya Awropa CPT û bi temamî li ser desthilatdariyên Awropayê zexteke girseyî ava bikin. Ev zex jî divê diwarê siyasî, dîplomatîk û hukûqî de be, divê ev desthilatdarî gavan bavêjin û guhertineke polîtîkayê xwe bikin. Mopê bank li dijî dagirkeriyê kir û got li dijî dagirkeriyê bisekinin Partiya Azadiya Mezopotamiya Mop bi daxuyaneke bertek nîşanê êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirk anûya li ser başûrê Kurdistanê de Mopê got em gerîla herkese li dijî dagirkeriyê disekinin silav dikin. Dewleta Tirk piştî têkçûna hilbijartinê di sed û nehemîn salvegera 24 Nîsana 1915 de seyf û qirkirinê dest bi êrişa li ser axa başûrê Kurdistanê kir. Yek û piştgiriyê dide vê dagirkeriyê Dewleta Iraqî û PDK ji sala 1992 dudan û vir ve bûye baregeha Dewleta Tirk a dagirker a li dijî PKK. Ev dagirkerî di şahsê PKK'de gelên ku di azadiyê de ısrar dikin têkirin. Çawa ku Dewleta Tirk bi desteka çeteyên Daişê dîroka çanda kevna qir kir, niha jî biriya PDK li dijî gel êrişeke dagirkeriyê dike. Tiştê ku nekarî bi çeteyên Daişê re bike, hewl dide bi PDK re bike. Hat gotin ku Dewleta Tirk hebe û paşverotiya PDK jî bi xwe re bîne ve herem aram nebe. Weke Mop erkame ew ku em li dijî vê zihniyeta dagirker bisekin û hev xurttir bikin. Banga me ji raya giştirê ji gelê me re ew ku li dijî dagirkeriya Dewleta Tirk û xulamê wê PDK rawastînin. Sekna li dijî dagirkeriya Dewleta Tirk têwateya parastina yekîtiya bi rûmet a gelan.
Li Kobanê ciwan li dijî êrişên dagirkeriyê daketin qadan ciwanên kantona Firatê li dijî êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirkiye dagirkeriyên li ser başûrê Kurdistanê daketin qadan. Jinên ciwan bi wesayîtan di nava bajêr de geriyan û bênaber duruşun berskirin. Ciwanan anî ziman ku Dewleta Tirkiye dagirker bi hevkariya mala Barzanê dixwazin gelê Kurd tune bikin û banga geştkirina têkoşînê kirin. Dayika şehit Agit İpek Halise Aksoy piştî ji zindanê derket bahsa şert û mercên zindanê kir dibêje girtina me bêhukukî bû niha wek min bi sedan kes ji ber derewên kesên îtirafkar di zindanê de ne. Kızım bana o kızına zaten ben havale koyup dur giriyor ama azide sigrim inşallah rohane peşe havale mehtaba. Ama gidin tişkidin embesin ne ya tafsir çabara. Ya da ben şöyle tişki gosilave me bekin o bra şiarden bra hayf mehe. Belêgudarên hêja em anaha xatirê xwe ji we bixwazin lê belê em ê berê xwe bidin weşana Stêrk TV anaha rojnamavan û nivîskar Fuad Kav niha rewşa ku serdegirtira Stêrk TV û Medya Haber TV şîrove dike di nirxîne em ê naberê xwe bidin Stêrk TV